салом. имрӯз хостам роҳравон дар рӯи ҳавлиямон видео гирам ва боз як мӯъҷизаи дигар аз исои масеҳ нақл кунам. хуб, умедворам ки шумоҳо тайёр ҳастед барои шунидани як мӯъҷизаи нав ва имони шумоҳо бардошта мешавад ва аз худованд метавонед ки боз мӯъҷизаҳои зиёд дар зиндагии худ бинед. чӣ хеле ки исо дар зиндагии ман бисёр мӯъҷиза мекунад. ман тақрибан гӯем ки як сол 2 сол имондор шуда будам. вақте як рӯз ҳамихе шуд ки хона омадам аз донишгоҳ, аз дарсҳоям. ҳамихе сарам сахт дард мекард. умуман ман бисёр дарди сар мешудам ва сарам сахт дард мекард. агар сарам дард кунад ман ҳеҷ чӣ карда наметонистам. ҳамихе хона омадам. ҳамун вақт ман худам дар квартирамон зиндагӣ мекардам. оиламо дар қишлоқ буд. фақат дадом дар хона буданд. дароз кашидам ва гуфтам сарам сахт дард мекунад. дадом гуфтанд ки дам гир духтарам. худашон берун баромаданд. вақти дароз кашидам аз дасти дард дуо кардам. гуфтам худованд исои масеҳ шифоте, дарди сара аз ман дур кун. гуфтам ҳамин вақте ки амин дароз кашидам, чӣ хел як дақиқа, як лаҳза ҳамихе шуд ки гӯё ҳеҷ чиз намефаҳмам. дар ақлам гӯё ки аз тамоми дунё ман ҷудо шудам ва ҳамин як гап омад: хез ва ми хонада ғун дор, тартиба биёр. ҳақиқатанам бетартиб шуда буд. гуфтам лекин сарам самихе сахт дард мекунад, чӣ хел мехезам. баъд ҳамихе фикр кардам ки хай дар китоби муқаддас ҳама ҷо ки исои масеҳ ба ягон кас мегуфт ки як ҳамсояи мо ҳозир омада гузаштааст, ҳама ҷое ки исои масеҳ мегуфт ки итоат кунед. ягон зан мегуфт ки ту шифо ёфтӣ, раб хона, ё ба одам мегуфт ки раб рафта чашмонатро дар амун ҳавз шӯй, чашмонат шифо меёбад. ва он одамо итоат карданд ва мӯъҷизаашон рӯй дод. ҳамон лаҳза ман ҳис кардам ки исо гуфт хез. агар ман бовар карда итоат карда бархезам, исо метавонад ки мӯъҷиза кунад. лекин агар ман итоат накунам, ман мӯъҷизаи исоро гирифта наметавонам. барои ҳамин ман гуфтам агар сарам сахт дард кунад ҳам, ман исо гуфт ки хез, ман итоат мекунам. ҳамин вақте ки хестам, маҷбур бо ҳамин сар сахт дард мекард, лекин итоат карда хестам. вақте ки итоат карда хестам, ҳамин аз сарам гӯё ки як гармӣ гузашт. ҳамихе гармӣ аз сар то по омад. дарди сар дар ҳамон лаҳза рафт, гум шуд. ман хурсанд шудам, ҳамихе хурсанд шудам. тап хонагундорӣ дар омадам. баъд ҳамон ба қавли рӯсо мусор мегӯем, ҳамон мусорро берун бароварданӣ будам ки дадом ҳамунҷо шиштанд. гуфтанд духтарам, сарат дард карда буд ку? гуфтам дадо, исои масеҳ сарамо пурра шифо дод. ва барои ҳамин ин як мӯъҷизаи калон рӯй дода буд. ҳамунҷо ман ёд гирифтам ки мӯъҷизаи исо на фақат ҳамихе ки исо мӯъҷиза мекунад, лекин вай мехоҳад ки мо итоат кунем ва итоаткории мо қудрати мӯъҷизакории ӯро дар ҳаёти мо ба амал меорад. масалан ҳозир мехоҳам аз китоби муқаддас хонам. ана ин китоби муқаддас, агар касе надорад ва мехоҳад ки пайдо кунад, китоби муқаддас инҷо фақат қисми инҷил аст. дар бораи исои масеҳ аз ҳамун китоби аввал ки дар бораи вай навишта шудааст хонда ёд гирад. метавонед ки дар поёни видео ман имейламро менависам
به ایمیل من نویسید و من به شما این کتاب مقدس را دسترس میکنم. خب حاضر من میخوام از کتاب یوحنا خونم. کمتر ویدیوی من چی گویم میلرزد، لیکن به هر حال من تیار کردگی بودم جایی که خوندنی بودم. کنیگی جو بود در یوحنا بابی 14. حاضر من میوبم بابی 14 انا بابی ای بخشش بابی 15 بود است. انا در یوحنا بابی 15 از آیت ممکن 12 میخونم. فرمان من این است میگه عیسی مسیح، چنان که من شما را دوست داشتم میدارم همان طور شما یکدیگر را دوست دارید. وقتی که کسی جانش را برای دوستانش فدا میکند از این محبت بزرگتری نیست. اگر فرمانهای مرا اجرا کنید شما دوستان من هستید. من دیگر شما را خدمتگار نمینامم، زیرا خدمتگار نمیداند که خواجه او به چی کار مشغول است، لیکن من شما را دوستان خود میخوانم. خیلی کمی رایم خیلی مانم که دیدن آسان تر شود. قپیدنش هم چون که همه چیزی چپا شد من در بیرون هستم. چون که همه چیزی از پدر شنیدم را به شما گفتم. شما مرا انتخاب نکرده اید میگه عیسی مسیح، بلکه من شما را انتخاب کرده تعیین نمودم که رفته میوه بیارید که تا ابد میماند. عیسی یکمش میگه که من شما را انتخاب کردم، شما خدمتگار نیست، شما دوستانی من اگر فرمانهای مرا اجرا کنید. فرمانهای عیسی را اجرا کنیم ما دوستان عیسی مسیح میشیم. و میگه که من شما را انتخاب کردم، تعیین کردم که شما رفته میوه بیارید، یعنی اطاعت کاری کنیم، خواست او رو اجرا کنیم. آنگاه گوش کنید، آنگاه هرچی به نام من از پدر طلب کنید او به شما میدهد. پس فرمان من برای شما این است که همدیگر را دوست دارید. ما ایمانداران پیروان عیسی مسیح یکدیگر رو باید دوست داریم، دیگر پیروان عیسی مسیح را دوست داریم و با همین فرمان خداوند عیسی مسیح را اجرا میکنیم و هرچی به نام عیسی از پدر طلب کنیم به ما داده میشد. باز یک آیه دیگر میخونم، ممکن بازم حرکت میکنم که ویدیو چپا نشود. این بود حاضر من میکشم. این در بابی من اینجا یگانتا میز stol ندارم، برای همین این اگر خطا نکنم در بابی 16 یا 17 حاضر کجا بود؟ اوپس گم کردم. یک آیت بود که میگفت که به نام عیسی مطلب کرده میتوانیم. قید نکردم هم در بابی 16 انا من نشون میدم. در بابی 16 کتاب مقدس آیت 23 آن روز عیسی میگوید شما از من چیزی نمیپرسید. وقتی که عیسی رو میکشند به صلیب میزنند، همین رو پیشگویی میکرد عیسی. به شما سخن حق و راست رو میگویم، هر چی رو که به نام من از پدر طلب کنید او به شما خواهد داد. تا حال شما از نام من چیزی را طلب نکرده اید، طلب کنید و به دست می آورید و شادی شما پره می شود. همین رو ببینید که عیسی خودش میگه طلب کنید. عیسی می خواهد که ما طلب کنیم. برای چی؟ وقتی که ما دوستانی وی، وقتی که ما اجرا کننده فرمان عیسی هستیم، یکدیگر رو دوست می‌داریم، همون وقت عیسی میگه که من نمیخوام که شما مشکلی حیات خود رو با قوه های دیگر پیش دیگر کس رفته حل کنید،
من میخوام که شما از نام من با نام من از پدر آسمانی پرسید و به شما داده میشد. برای امروز خواستم روح بلند کنم که عیسی معجزه ها میکند و عیسی به شما راهش را نشان میدهد. اطاعت کنید و معجزه شما اجرا میشد در حیات شما. تا حال در نام عیسی اگر چیزی طلب نکرده باشید، در نام عیسی طلب کنید از پدر آسمانی و پدر به شما میدهد. روز نقص به شما.